chim thi pui clear to le subscriber song te chi bai vek ule voi hi April ni som hi la pasari ni lai ni ania tun tuma hian vo in nia Longtlai district chunga thil theng langsar zual te karon tar lang don ani tun lai khwa alum le maya mitin te kan inven film khur apoi mo em a heng kholum tak kara hian dam lo te aw le em a ele in tepo kan film khura tui thiang hlim kan in apoi mo em a chim thlipui clear to tele subscriber song te lodam zel ula tu thar thatak tak tenen hun kan mang ho zel don ani voin khan lead bank office Longtlai hui hotin sarkar lai puin kot na thok tu te ham that na na bank kal tanga sumpuk theidan arwaman kisan credit card KCC loan chungchang Longtlai district chunga achor tu tur mi puiten hena puan zarna district level KCC campaign chu Longtlai DC conference hall a buat sai ania Longtlai DC Dr. Andrew H. Vanal dikachu khual lian ani Dr. Andrew H. Vanal dikachuan sarkarin mi puite ham thatna tur le kut na thok tu te bultran na atana apung niam teya rul thei tur KCC loan arwa man chu amang thiam tan chuan din chu apui thei ani thu sein chortum ngai turin kal khom te chu acha a lo tling tura taimak atul thu le sarkar le beng tan po a tanpui tla ka thorim le lon rul that apoi mo thu asoya kal khom te chu department mi thiam te zirtirna ngun taka ngai tha a an malak na tura an thuron lak na chang threthin turin acha ani lead bank office Longtlai lead district manager pulal lom ki machuan hun kai hruain KCC campaign bo sai chan a sai fia ranvul azon na tlak ti thupui mangin KVK Longtlai subject matter specialist animal science Dr. Lal Thazwalin thu asaya Mizoram Rural Bank Longtlai branch chief manager pu Joseph Laram Rota chuan KCC AHDF animal husbandry dairy and fisheries loan chungchang asoi fia SBI Longtlai assistant branch manager PUF Lalbiak Siaman KCC crops loan chungchang soi fi in LDM purlom kiman NPA CBI le general banking chungchang asoi fi boka zona le chan na hun lok taka manzui ani bok KCC loan hi chinghi crop loan Ministry of Agriculture and Farmers Welfare nuai atangin chumile animal husbandry dairying and fisheries Ministry of AHDF nuai te pani hi a oma kun na thok tu ten mani account nei na bank kal tanga lo loan lak thei ni in apung engam za chu sarkarin arul saktur ani awangin asumlu principal baka mani ru ngai chu tlem te ani Longtlai DC conference hola KCC campaign bo sai hi mi puinan lut leya district level campaign hi Longtlai district chung ko sang sanga kalpui chun som sel tum ani voin a khan Longtlai horticulture division le Longtlai florist association te chang ko bo sai horticulture exhibition 2022 chu LADC conference hola Longtlai DC Dr. Andrew H. Vanal dikan ahong Dr. Andrew H. Vanal dikachuan horticulture department le Longtlai florist association ten exhibition an bo sai chu lo momati thu sein atui mi te in chau phur ton na le thorim in zirtir na thatak ani abei sei thu soya pangpar chin le huan siam chu ezon na thatak ani rualin Longtlai district chunga mason na tur le mabak tam tak ala omti asoya omzenia mala a mundang atanga thei thlai le pangpar lak lu ngai lova Longtlai district in todel nan tran la turin pangpar ching tu tele huan siam tu kal khom te chu acha ani he horticulture exhibition hon na hun hi district horticulture officer pusi ramrelan kai ruain kal khom te lom na thu asoya Baptist Church of Mizoram Longtlai North Pastor BL2 Pastor Reverend H Larem Kluang chuan hun ser amanga Longtlai Florist Association President Pizodin Pui Fan Chun chuan Longtlai Florist Association report le pangpar ching tu te fuina thu asaya Chief Judge Pu Andrew Lal Thom Liana PI
CCOA long tai chuan thil pho chua te an en dik dan a sei bok tun hi long tai horticulture division le long tai florist association ten exhibition an bua sai voi lina ania kum sang ni som pasaria te sang ni som pariata le sang ni som nia te khan lotling takin exhibition hi an lo bua sai to ani tun tuma hian pangpar chi rang som pasari pho chua ni in mi som li in an en tira kun na thok tu som ni ten thele thlai chi rang chi kwa an ron ten khom te pho chua ani bok he exhibition hi ni o tu ania exhibition ni chung hian adu apiang tan tlo thei ani baka thele thlai risel le tui nai tak le pangpar moi tak te leitur om reng don ani nak tu April ni som ni le pariata hian kharna hun man ani anga lom man te sem ngal ani pokang when ni lai ni khan Longtai District Level Committee on Fire Prevention huai hotin Longtai District chunga ramkang ven kong malak tan tur chungchanga in ron khom na bua sai ania department rang village council le tlomngai pol IO te an kal khom he hun man pui tu Longtai DC Dr. Andrew H. Fanal dika chuan kang mei chuakin anghong tamjok chu ataka kan tur ngal thin thil ani awangin kang mei ven kong malak na in thada arem lo ti asaya nikoma Mizoram mun sang ram kang khan aboi khak zia le ramin atwar na sat zia alan chen tir le ani ti in kang thelna man ruwa do thu sama kan nei that lo awang le ram leilungin azir lo awangin forest department te VC le tlomngai pol te an ha hle ti asaya hei wang hian kang mei ven na konga omzenei zo ka malak dan ngai tu atul ani ti in asai bok he hun hi lai autonomous district council deputy conservator of forest pusi sang lianan akai ruaya district council conservator of forest pukela romo yan kang mei ven na konga hriat tur poimo le malak na ommek te asai fia kalkhom te chu pol thuma in thenin kang mei chuakin har satna thlen dan te kang mei chua chan le sarkar le kawsan tlomngai pol le mimal mo phurna sang te le kang mei laka Longtai district a himjok theina na malak na tur rot na sang te an sei howa LADC range officer pubilal rin muan puyan lom thu soin hun akharani Forest Survey of India in achu danin kum sang ni le pali atanga sang ni som pasari chung khan Mizoram ram kang mun sing thum sang ni zarok samma pakwazet a oma India rama atamber ani Mizoram puma ram kang hi November sang ni le som pariat atanga June sang ni le som pakwa inkar khan mun sang sari zanga som ko pasari November sang ni som pakwa atanga June sang ni som ni inkar khan mun sang sari zathum som ruk pakhat le November sang ni som ni atanga June sang ni le som ni pakhat inkar khan mun sing kha sang ni zaria somli paruka athleng ani LADC Golden Jubilee Celebration Committee meeting voi nga na chu voi ni akhan nei ania CEM conference hall he meeting hi pubi an thangpuya EM Art and Culture Department changtu Golden Jubilee Celebration Committee Chairman Nibok Chuan kai ruain committee ko chan le thil chu dangte soin sub committee sang te malak na a lom thu asai ngala he meeting a hian sub committee sang te malak na report ngai thak ni in malak na sang te atha thokat a riat ania du thu samin in pe siloma ila a hun taka in pe vek man tura ngai ani thu te sailan ni in thil thlir that deuh ngai nia riat te le soi fi ngai lai te in sil riat na hun man ani bok LADC Golden Jubilee lomna atana ahon na hun hi naktuk le April ni som ni le pakwa a hian LADC complexa nei ani dona he hun man pui tur hian mi poimo sang te som ni in MDC lo ni to te po som vek ania he hun hi ropui taka mantum ni in zandar saria Jubilee mei det anianga
long tlai khopui chung mun nga a mi hi de tura ruam han ani voina meeting a hian opening function nei na tura ta na sub committee peng rang sang te malak na te clear ho ani ya tun din huna opening function nei tur hian anin pe thokat to nia tarlan ani ya malak na tur rang sang te ma chop te soi ho ni in henga hian than hem ngai taka an ngai tu na le an hun le tha te sen atula ni po ramta ani ti sia an theina zong te he jubilee lom na turata na mang theu turin member te chu chairman pubi an thang puya chuan angen ani voin khan pubi an thang puya executive member LADC le Mizoram Journalist Association Longkai District member te chu pubi an thang puya office chambara anin koma ni somni le pakwa April sang ni somni pania LADC Golden Jubilee lomna ahon na hun man tur chungchang soiho ani pubi an thang puya chairman LADC Golden Jubilee Celebration Committee chuan kum sang ni somni le pani hi LADC in kum somnga atlim kum ania pubi jir sanga CEM aloni khan ma lang halin LADC sarkar chuan he Golden Jubilee hero pui takalom ani theina turin ma alang hala Golden Jubilee hi kum sang ni somni pani kumin kum thuana lom tum ani thu tar langin Golden Jubilee lomna ahon na hun April ni somni le pakwa tungkar zirtop tlaidar thum atang hian LADC complexa man ani tur thu soin alom na puiber main celebration hi November tha nei ani don thu MJ eten hian asoibok Golden Jubilee lom na pol hian LADC lale Golden Jubilee la po siam ania LADC Trump sabera elected MDC ladam te chu Lighthouse aizola athon an thlen phalsak ania hei hi Jubilee puala ruaman sak anni Golden Jubilee opening ceremony a hian MLA MDC ex-MDC tele state sarkara mi poimo tak te political party sang tele NGO po sang te po som ani don ani pu bi an thang puya Jubilee committee chairman chuan he Golden Jubilee lomna atan hian sub committee peng sang som siam ani thu he huna hian asoilang bok MJA member te hi pu bi an thang puya hian Golden Jubilee t-shirt a present vek bok ani voin khan India Eastern Territory kum zale pangana anniversary pualin longtlai thingfal le khomoi bial Salvation Army thalai pol te chuan longtlai district blood benga thisen anpeya thisen petu te hi mipa som pasari le meichia pathum ni in thisen unit somni anpe ani Setu te ka channel hi like saka ni subscribe saka notification bell ni na subscribe karon ngen che ani voin khan longtla district MJA member pusi zathiang chu thana hun man ania he huna khwal lian pularo pu chinza LADC ya executive member information and public relations department changtu chuan MJA member le hruaitu hun engam chen lo ni to ejan na dang awanga MJA member chol san mai tur pusi zathiang chu ui ommati thu sein MJA minga thil ti na kong rang district timing thatu mi in pezo tak ani thu asaya MJA ten an member thana hun an buat sai thei chu Mizoram chunga MJA member te tan en ton tlak ati thu asaibok longklai press club a he hun an buat sai hi Elvis Lalthang Zwala vice president MJA longklai district chuan kai hruain pulang hetaral te president MJA longklai district chuan pusi zathiangan eizon na dang neya full time journalist ni na achel theidon lo awanga chol san mai atum chu ro pui ati thu sein hei hi zoram chunga MJA member ten kan en ton atan athat thu asaya remle remlo chunga MJA member
journalist an ni na hriat tur om si lo te hian cholsan ngam se MJA chupol thiang hlim tak ani zui zel a bei sei thu a sai bok lal charliana general secretary MJA Longkai district chuan he huna hian report pe in pusi zathiang chu october ni riat sang ni soma MJA Longkai district a member atana laklu ani thu saya MJA member ani chung hian din hun paimo tak tak finance secretary Trump ni treasurer Trump ni le secretary Trump khatte achel to thu tar lang bok he hun man pui tu pusi lo thoi tuanga DIPRO Longkai chuan MJA member ni chu thil na mai ani lo thu sein pol za tak a za le zual theina tura pusi zathiangan thutluk na fel tak asiam chu fak mati thu sein information department chuan amamo a omani chuan ektik lai powa ti sak anin huam rang thu asai bok he huna hian pusi zathianga hian thu sein MJA achol san mai tur chu lunglen thak ati thu asaya ektik lai ma in MJA chu athei ngil to lo tur thu sein atana hun tha bo sai saka ani phak bak aya han ni tir thei MJA Mizoram Journalist Association a hun along mang thei chu lom ati thu asai bok pusi zathiang hi MJA Longkai district te chuan pension rules ang talpui mek atangin a kauna poisa tling khom cheng sing ni sangrup cheng sing ni zanga somrup pangale thusiak so ti sum ne ani